Сәлем достар. Бүгін мен тәтем, Иисус'un ayım tәтем, Иисус'un бүлдірсеніме. Бүгін үшеуіне пранк жасайын деп жатыр. Қазір күтіңіздер. Ал достар, мен пранкты бастайын деп жатырмын. Уже 1 saat өтті. Dostlar, men yerime ben boyab aldım. Dostlar, eyvallah hemen bir söylemeyi istiyorum. Videosu baktım hadi ha. Al dostlarım, narga bırakıp nagançar. Kaçı, böldür, ayım, nizimlerge. 24 saat prank жасайын білесіңдер ме? Күтіңдер. Сау болыңыздар достар. Екінші часты күтіңіздер.